Андрей Андреевич Савин атынан журапчытагы история онны этнография музейин төрүттенейтин историятын сырдаттакка. 1930 сылларттан сагаламмыт. Манна Дед Курашов атынан Шакымыз кулатына олыра онна коллектива маңнайгы былыргы малы түмүй үлетін сагалабыттар. Николай Дмитриевич Кривошапкин Уотсобрускай 1932 сыллаққа сақа автономията төріттеміте 10 сылыгар анан альбом тахаттабыта. Бу альбом 4 сериегер Шакымы хинен терелдебет музей экспонаттарын көрдірер қартыскалар баллар. Манна көстер экспонаттартан кымыска туттулар хиттер, ат териллере, беги музей бітігер білігін дағаны баллар, жоғын местені ылаллар. 1946 сылларга фронтовик учутал народный сурьячы Василий Сергеевич Соловьев болот батур, амма өрүсүннүнен былыргы ага устара ордук төлбелен олар бу сиддеринен походтары териен Оскола музейин эби хаңаппыттара. Болт уанна күннягалы котуттулар териллери. Жақтар жабакы бергехетин. Тиин кутургуттан майторугу, былыргы кыылдар муқтарын булаттабыттара. Уопсая төс сүйістөдін 5 экспонаттақ. Сүйіс ағығын 5 сөрін фондага уанна 206 көме материал бұғытынан Оскола ихинен музей қоғы ден бар болбута. Бу музей қос көқтөқты күлілен нехилени сеңеретін ылары хитихен, 1900 ағасыллаққа общественность уанна партия райкома турорсаннар Кулун тутар ый 11 күнүгер Чурапчы музейин терьер туһунан Райсовет исполкомун анал урага тақсыбыта. Маңнайгы директорынан белилях фольклорийы, этнографы Андрей Андреевич Савины анабыттара. Ити курдук Оскола колоро учуталдара сагалабыт, үтө жалалара музей биттерилитигер олук болбута.